pokušavamo da se probijemo do manastira Unimagom. Veoma je teško, sneg je dubok, ali ako Bog da, uspećemo. Početkom marta Unimag se probio na samo nekoliko kilometara do manastira, ali dalji prohod bio je nemoguć. Kučevski planinski sneg je i ovaj put odoleo moćnim mašinama. Probijanje sam morao da nastavim peške, ali uz veliku pomoć krplji, bez kojih je skoro nemoguće hodati po ovako dubokom snegu. Ipak, probijeno je celih 30 kilometara dubokog snega i zadatak je uspešno okončan. Došli smo do manastirskih motornih sanki, koje su za ove ekstremne zimske uslove jedino prevozno sredstvo. U međuvremenu pao je i novi sneg. Sanke smo prošli put ostavili kod baraka Srbije šume. I kako vidite, kroz ceo kanjon Resave snega više gotovo da i nije bilo. Od baraka se, kao što smo pretpostavili terencem, nije dalje moglo ići. Iznenađenje je sledilo tek kada smo se vinuli putem Krnje Jele, dok nam je Vinatovača ostala sa leve strane. Veoma veliku dubinu snega i mnoštvo ogromnih dugačkih smetova po putu mogle su da savladaju samo teretne, široko gusenične motorne sanke. Kada upoznate Kučev po snegu, postajete svesni da možda postoje više planine u Srbiji, ali ne postoji veća divljina. Ovaj ogroman nenaseljeni prostor, jedan dinamičan splet krečnjačkih i vododrživih stena, koji nas leti mami svojim bujnim livadama i šumama, kanjonima, vidikovcima, pejzažima koji se pred našim očima neprekidno transformišu kako ostavljamo kilometre za sobom. Zimi je mnogo suroviji, divlji i pustiji. Ljudi koji su i leti pokučaju retki, zimi uopšte nema, a putevi bez obzira da li je reč o šumskim makadamima ili jedva uočljivim kozijim stazicama, nestaju pod debelim snežnim pokrivačem da bi se ponovo pojavili tek u kasno proleće kada se otope snegovi. Da popijemo čaj. Evo, izvoli. Ovo. Благодарим.
Kada osjetite kučajske mrazeve koji surovo štipaju za nos i obraze, postaje vam jasno da je Pešter dobio epitet srpskog Sibira iz puke neobaveštenosti, samo zato što tamo ima nekoga da posvedoči o tim zimama. Iako im je nadmorska visina ista, na Crnom vrhu je prosječna temperatura zimi niža nego u Sjenici, a snega često ima više nego na skoro duplo višem Kopaoniku. Tajna je u tome što je ovaj prostor pravo meteorološko razmeđe istoka i zapada, do koga stižu i sibirsko-karpatski snegovi kao i oni sa Atlantika. Prostoru, iza bezbroj brda i dolina, skriven od pogleda radoznalaca i slučajnih prolaznika, daleko od puteva, pod samim mitskim vrhom Mikuljem nalazi se manastir Novi Stjenik.